Assalamu alaikum, жалпы YouTube көршілер, амансыздарбы туғандар. Бүгін число 16 сентябрь 2024 жыл. Ноқат түштен кейінгі курс достар. Бүгін аптаның бірінші күні курс қандай болып қалды? Чоң көрөз. Бірден лайк басып қойыңыздар. Банк, Азия банкта рубль болса 92 екен достар. Ал эми доллар 84.30. Достар, 1 секундтық лайк басып қойыңыздар. Меңден өткөрөйлі лайкты бұйырса. Башқаларға дағы көрүүгө себепчи болуңуздар. Ал эми адменкаларда қандай достар? Адменка менен банкта айырма барбы жокпу көрөбүз. Адменкаларда 0915 екен достар. Кече видео киргиздим эле курсту. Эмне себептен 1.20 деп жазып койдуң дейт. Просто жакшы ниет деле жазып койдук, ошо 1.20га чыксын деп. Сиздер дагы жакшы ниет кылып комментарийга жазып коюңуздар, рубль алга деп. Достар, мына ушундай болуп жатат. Ал эми Доскредо банкта кандай болуп атат? 0920 экен. Доллар болсо 84.40. Достар, мына ушундай болуп жатат. Элдер көп. Мына ушул. Ал эми кийинки банк Коммерческий Кыргызстан банкта 0920 экен. Ал эми доллар 84.40. Мына ушинтип достар, видеобузду жыйынтыктайбыз. Баарыңыздар сак саламатта калыңыздар.